Malta u l-Italja għandhom ikunu gburin għax flimkien qed jisalvaw il-ħajjiet ta' mijiet ta' persuni. Iżda dan m'għandux jinkoraġġixxi aktar immigrazzjoni illegali. Għal dan il-Prim Ministru Taljan Enrico Letta kif indirizza l-mezzi tax-xandir waqt żjara uffiċjali f'pajjiżna akkumpanjat mill-Ministru tad-Difiża Taljan Mario Mauro. Il-Prim Ministru Malti Joseph Muscat ħabbar li se jsiru laqgħat bejn il-Ministri Ewropej għall-Intern sabiex jinstabu soluzzjonijiet immedjati għall-immigrazzjoni illegali. We look and we consider each other as essential partner at a European level in all this. We believe that more has to be done at a European level. We are expecting that next month's Home Affairs Ministers meeting and also the European Council will have to come out with short-term concrete measures on this issue. Ix-xahar li għadda kienet Malta l-negozjat sabiex l-immigrazzjoni illegali ssipruha fost it-temi diskussi waqt l-aħħar summit tal-Kunsill Ewropew fi Brussell. Frott ta' din il-ħidma mexxejji Ewropej qablu li sa Diċembru għandhom jitfasslu miżuri konkreti kemm short term kif ukoll long term fil-ġlieda kontra l-immigrazzjoni illegali. Il-Prim Ministru Letta nfasizza dak li l-Prim Ministru Malti ilu jisħaq. Il-Libja trid titqis bħala parti mis-soluzzjoni u trid tissaħħaħ il-ħidma fil-frontiera Mediterrani. Se dovessi dire un ordine di priorità, io credo di gran lunga l'ordine di priorità è quello di una nuova politica verso i paesi terzi. Se noi non siamo in grado di avere una politica efficace verso la Libia a livello europeo e a livello nazionale, noi saremo sempre a cercare di salvare la situazione ma con mezzi inadeguati. Quindi Ninsabu diżillużi star il-Prim Ministru Malti għaliex sissa l-Ewropa wetqet ftit azzjoni konkreta fejn tidħol l-immigrazzjoni illegali. Żied li jeħtieġ jasal messaġġ ċar ta' twissija lil min interessat jitraffika persuni u lil min jivvjaġġa legalment minn arma u intitolat ta' dritt tal-ażil. Iż-żewġ mexxejja faħru l-inizjattiva Taljana Mare Nostrum, operazzjoni umanitarja li tnediet f'Ottubru bilan li tiġi mħarsa s-sigurtà tal-pajjiż u jiġu salvati l-ħajjiet. Il-Prim Ministru Malti Joseph Muscat ħabbar li Malta tinsab viċin li tilħaq ftehim mal-Libja dwar sorveljanza aktar effettiva bejn iż-żewġ pajjiżi. In Libya we cannot afford having Libya turn into a failed state. And that is something that we are discussing very concrete manners even in the next few days here in Malta with our Libyan colleagues. Il-Prim Ministru Letta u il-Prim Ministru Muscat żaru lill-membri tal-Iskwadra Marittima tal-Forzi Armati ta' Malta f'Xatti Tiben. Fost oħrajn il-Prim Ministru Taljan iltaqa' mal-membri involuti fil-ħidma ta' salvataġġ tal-11 Ottubru illi għadda, meta 34 persuna tilfu ħajjithom wara li d-dgħajsa li kienu fuqha għerqet fl-ibħra territorjali Maltin. Iż-żewġ Prim Ministri ringrazzjaw lis-soldati tal-ħidma tagħhom u saħħu dwar l-importanza ta' ħidma konġunta bejn il-Forzi Armati Maltin u dawk Taljani. Kien hemm iż-żjara bord destroyer Taljan trakkat fil-cruise liner terminal il-Belt Valletta, fejn kien spjegat li f'dawn l-aħħar 24 jum il-forzi Taljani taw lajnuna lil medja ta' 139 immigrant kuljum. Il-Prim Ministru Malti esprima tama li l-Presidenza Taljana tal-Unjoni Ewropea s-sena d-dieħla tgħin sabiex il-problemi li qed jaffaċċjaw pajjiżi Mediterrani jingħataw aktar widen.